Warm up. Almost you, Charlie Triniunas. The iron and I and be fire to Chimay for no. Muntia me, yeah. Moi, I must say the iron I remember fire to Chimay for no. Now, I'm more got to enable body a boss and tahine a cam over the Chimay. First of all, me condemn on the fast set the Chimay for. Iron atotobo ediabo asante hene cam. But me blemu asante for no every 1 minute be aban was in am. Me blemu asante for no because madika ka kire mu say doma hene nkoa ni nipa oni minyansa e wo wiase me hu nesu nipa kura da me hu bida ti ya me ka kire oni yo madika ka kire say doma hene nkoa ni nipa oni minyansa me hu bida Samu ko brekum abra munim se brekum ni nyina do ehye buna hafu ni mfimfin na ma begina ho samu na brekum utra unyatra Jupe app on bebo mo sendu sika bo my Ghana ma charges bia enna so ya kai so be su promo code AHTV of $5 discount so wo Canada anasa wo USA ebusia benya app no Google Play Store and App Store no use e de asendu sika ba na wo so ho e de aha Boma efatepa na unya tra wo se kimunya wura asikese ebowura dia ya nkwanta nyina ho nyina ya doma hina sase wo fa ho nyina se na akobrekum ho ekofa sunyan nyina omte doma hina sase so won na munya nkoye no na mabegina ye beduru brekum a ye doma hini ye betwaniti on iti mafto no jimino makachia jimino ene di bibini ebre owiase o na me catch you say heavy na mu na hwenya me sha broni I Brooklyn me nam Brooklyn ti me nam Brooklyn me yeah me come business no the business meeting ni ade adenti in appropriate time me warm up beba but with that being said no yento warm up no so enti o koni pani krom oye ohene ubu krom hene nipa na o koni krom no no nso bu ono nso krom hene e wo se bibini asantini wugya jimi na wodwene won enti siedu na ono no koye adan okoka se omuduru sunyan omuduru tachimaya ni bia oye bema no hia mo no bema wo tachimaya ono nso be hia wo bisasa asante hene ne ma hemfa ne baba ko aba beren abeka se waye bema hia me papa da dabi because nipa oni minyansa wo wiase bia o tu kwan a wo se awurade nyankopon oye kristoni a nyankopon fa me ko na fa me bra beduru asundwem ena de wa jimi ena de oye akramoni so Allah fa me ko ana Muhammad fa me ko na fa me bra beduru asundwem de osom ai ya friend say bosom so o say bosom bosom sikadwa asantemai bosom fami kona fami bedru asumdwem ba nipa wa jimi no ena ono no beka se menam ha wa ye bema be hia me enti de wa jimi no ena beba beka se me ba no mumna me hia me na mumekumi ene mo amu etututuo ene abo bromo ka mu yank ma wu free a foolish case What you say? Foolishness. Now touching my commander no jina ho. Police commander jina ho nwa no mutututu abo podam. On the catch us ko catch am say wo ba udura wa ye be ma pie. O podam me di police ni ate police ni wa dan. Wa suwe say o ba be protect kro na o jina mu no. Efo enti police ni anu no wo touching my no. I Kumasi for Baba Butachima for police in be protect Tachima for as simple as ABC and a police in your Kumasi Tachima for Babu Kumasi for police in your Kumasi ever protect Kumasi for Jimmy Toyomo police in or Tachima Henny as so
enti onu anim asante hene omu asante hene una ubu no onu omu no obu anipa wa man asase oteso saa na Kumasi police ni omu tachima hene obu asante hene na ama omba bi no mte eyese oti ase Jimmy obi ayene powerful woni kurom ko mote ko nam enti ugina hom yakun wa yakun free enti aye paase mu hu nyansa ema bus driver ndi bus ni dwane ye nyansa nka mu free. I'm telling you the fact. Asante hino me ka hwe mamo o me si wa Jimmy ono the police ni soja na mo soja ni ba tachima ni ntimi nkohia soja ni because soja ni kura 20 na wu na wu nkura hwe na wu di wanim threat omo no wu no mbekun aboa ko Jimmy ko mwale uti baby uti wano amina say anwuchire wo ma school fees unya skantua unya sikanto aduane ni ene na ese odwene ho Jimmy toyomo anya ntokwa uti wa ntokwa maye no kura no wasumadwo wo to metachi maifo no menuane omo saa na Kumasi fo menuane omo police for na bayo minim so me na mo ba me ho ya omo hu se me kura fo ana undercover for police we can't see one black no oh the light or a police car undercover man for them from nyasa oh ya wow na fankrata abra lances in sun krame anti mamenya phone si na omtwam wi ama me mo kwan na ma bitu am ntase ka police ni enkoni adan nti no wagina yi mama light na inshallah anti bibini want to see be Jimmy ye be wo ati se omo mani bremi ya ma Jimmy unim se o kodi twa o kwanyem oba no o kwanyem na obewo eho ka nyina aye oka nti wa ba bedo broche na odu sika akosisa ma no anyenyem om na wutua ka na wo bra emblemu twini Jonasa mene ya mene mekoti ahye menikam a me yadan mene misika atototo me ka me ntua ka nti mene misika atototo me ka na medamadiem ena me bi atoto me manhye mu ani mmereme eye life a choice opa unya sika obesani amama me de menya na me de sevu egum accounts ma no boa no mayi akoto company what you say company ni the profit ba no mayi profit ni bi atoka na me dem e bi ansema to company na me drive akohoyi meeting enti me na ma make choice ni se sika no me mfa nko ropieto na me de boa me ya me ho na mayi ya na wani bremi ya wo ya boa enti on to si ye besu ya nyansa ne de ye be bre reje mansa kwasi abai ye to aba chinchina mu pese mu wiam because MPP for na mobra enti kwasi aba ti se police ni kokoko police ni na atwam afi ma ho atome kwasi aba ti se Lydia Salam Hassan kwasi aba we Ayawaso West no aka kire wo mu police fo ne ayifo ni nyina prisoners ne say wa obekwa akoto ababia atwa picture bra bagisika nti wa wato ama no atwa picture ato ama akofo ado no atwa picture ai ba omi aboa no atwa picture na de abagisika a form of ye wi abam anya ejemansa na ekwase aba ye to aba udi nipa ye to ne so aba ne kogina box no ho ayedan aden na woman is sorry free o me go school na me school prefect ye to aba na yi me ye to aba teacher for na mama nko ba bi ye to aba no a school for na to ye na omoto ma me na be school prefect e die ntini ye to aba na nipa ye to no so aba no why ma onu akogina ho ama o yi taxpayers money no de be kwan no ma police for ni so omunyi skani ni no asa akọ no aduane chama om na why ni ama ni sa no ma na obeto ama ni ba afro obetu aban based on sika ye dey man at that moment no because obi atwa picture no e dey akwaje 20 million and 100 million onu su betu ama no atwa picture e dey akwaje sika nti at the end of the day mu wi abanum Jimmy nti a form of wiamu MPP for ni wi ni na Ghana for so am nti ase a wenu umblemu obi a umblemu electoral commission jemansa kwasi aba no o mani pana ko gina ko che sika ye dan mani trani baby and mani meho onye electoral commission ni
dabi wa jiminti wa mani pene ko jina no yi scamam nti aya waso west o nyina atomo abaya no MPP ni because of say Jeman Sabuano edi ni paeto no so abana ko jina ho no mo wi ye taxpayers money ni de ma police for ne for immigration for ne prisoner officers no say munyi sika na munyi aduane mpiso na munkotoma na muntwa picture na mfa mekire nti wa di picture ne beba bia 200 million 100 million na scanner de be o man ye no ye de ma nkofo say o munni send because for your own selfish reason. So enti we no asante hene me blame no ono ane fort asante hene otumfo ube so mu ani dawo so ma ani dawo zongofo boys na jimifo na egu alaba na hiafo ma nkwasiafo no ombe ma asema to asante man o because me ka kire no buna hafo no omu nyina entafo te se de entafo 2x4 no gu ma kire wana amunim se amu wa tutrafo mba pia entafo amoma kojime no atachi man no buna hafo no entafo nkoa se onima from yaji ebese ko adwira eho nyina entafo omu nyina ya abonofo ana tachi man ni no onu afuom na okọ odokashu odaburo ontu kwan asantini na etu kwan akoton fosu ho nti ntokwasi asantefo ne yebeku omo nti mesraw a otumfo metachima me kotachima senior high me contest nti me ka kire se matena kronum for many years enyi machinye tachima fo ye ni papa eya asantini mi nu asantini amene ni nyina na te bantema enyi ni o na ni paboni ni omu nipa bia owiase obi aya aboa ma no nti se wo de oba free sashi ana sirem ana hemfa na de ne be ko school Kumasi a wo be wie school ne nani aya den because on be huru ne saa amuasua nyansa by force obi aya aboa ma asantini enti asantini kire ono kire se ono ye nipa chen obi meanwhile wonyo obi a adan na mansia freak fa aibasi num ene o man fancy ani ka wo be hu se police ni de ni tuo be matachi man ni no ama na to akum na police ni gina ho hwe so wajimi next time no because ono kronum ono animo uno kromu afo no nimo mo anti police ni no ono oboni pa ho ban o maintain peace anti one tna say wo mfiri krom emna meku obi wo kronum ene ye wo faili na dwuma anti owo nimo at the end of the day wo problem omo a omakun free o meka se na mo ya akronfo omo de omo nim se asantin nkofo ne mo ene na obi beye o meka se akronfo ya bo kronfo akuno na o ma report so ajimi asante hene ne mati fie sa nkwan ne yire ti fie sa nkwan ti sima jimi no mansua nyansa ena me se hwan ne yakwache no ka sa ya se ni nyina ka o na no ne ka wa ye twitwa ai ka glass ye twitwa wa wo honam ase asesei eye wa na ko hospital akotua ho ka hwan ne yakwache no eye foolish case enti mesraw wuti wana wasumdua eye chen bibia asantini na ekoton jele ekoton force asantini adwuma nyina ye kwaso okokwaso okoyaji ho nyina ye bona hafo ti dia mecho no okokofa bayire okokofa nam no odi abakumasi abeton obatachiman market abefa aburo no aba abeton asantini enehia omo tachiman ni odafuo mu sumfidie ompie meni omo ne ko school men kiti mi nuane omo meni omo ne te classroom omo ya foot to fly with ntafo no what I say omo nyina esiremfo because siremni no ofiri siremu bana ni sikasa no akatachiman ho onko bio ana bono afofo no omo nton prot ti se Kumasi o maka ni nyina kire se prot 1 billion 2 billion 3 billion no o de aponche keke ene snap na de ko hu ohene na o mama prot no asi ofie oso tiere ya mechi no enti awoho ata kuro no mu no e won crashing bebe tiere ya mechi on ye enti wadwun yo se tachiman no from o kwa unya trabofo nkinkensu akomadan to tachiman ho nyina nkurase gumsa ebese twamo tachiman ho eko wanchi eko body bamboy ba bia ma free na ho nyina tachiman fo ensase eko nkuransa ho nyina tachiman fo ni nsase ntuka
tachimani a waka nkwansani oka tachimani a waka sunyani oka tachimani a waka domani oka tachima omu nyina ye kuro baako enu nti na me kire o se wadwen yo se ade we small journey eye doma hene na mka no oni ba bia doma ahye kodivu anchen ho won se adidi ma ba pie tachimani nti ebunu ni nyina na mo ne yo manya o ma kire mo sa ade ni nyina nti samu ya ombeku mu kwa o asante hini sojafo na guide no oni police wona wujimi no na guide o wona wujimi no na guide o nti otumfo tunkuofo ne fo no munya jimi no na problem ba meme mpese asantini be ubi komini yana no mene ni nyina ne yatena nkurabrem nge yakode na esere meme ko school kwa ada so Bethel Methodist International School waja se bantman manyini ya metena nyini me namfo nyina ya asantefo me nuanom me classmate fo mabusuanfo me koma busuanfie ewa putuoja me nuanom asantefo me nyina ya asantefo but ye jimi dodo ote obabi wasuma jo ushia bununi ushia mfantini ushia weni obia mo seresere maya mo market obia ko ni babi anya ofe dabi ntu be hia bununi a odise ka ebe wo wakun no eno na ye ofe ana se wo be hia bununi a mbesere na makom babi na ye ofe nti jimi wo omanum empanimfo owie sika ho kire nko a akofo ado ase kuro ye bedwene no ho abato oba ye bedwene no ho no wo kwa akọ friend to kwa ama ho na ho na pento kwa wo wiase wo wia ko blame police commander say one stop wo mo on stop hwan police ni no kura ro na talia bekum bi jimi ese hu sa no mani nyina police ni no ni kurom no aba ena wo ba waba ni kurom no wo ba wa kire say wo wa ye ready say wo ba beku ni kuromfo enti wono so ye ready say ni kuromfo na attack ya ba buwa mu ama o attack ese hu ni nyina enti empanimfo no maka kire wo eye doma hene nko ananim nyansa no se o omo ba ma obi ayi mroko omo dua nkwanta ma obi amroko omo osunyan ma omo mabrekum na omo magimi wo ha na omo nkomba bi ena mukoko jimi ya na mkomba bi but tachiman hene akumfia me ya mu blemu na sise kura oni mu hwe sade ya asante hene nim se ayi kwasiampan na efre no ayi siedu no ono ba be de abekoso problem no asante hene nim hwe o siedu no be kokura na manhia okura no onkowura ahoda. I'm telling you the fact. Oti afichire ona jimi okoso problem social media no o ka asem sesi ya bedru krobiam o romantically because ana social media tie enti tachimanfo na jimi di omo ye ne nkwasiade but that does not mean say asantini nkoso nyimi because asantini anya jimi na wo hunya dimini anu da me ho na wote unkwafuo mu da untutuo da tachiman obi obi atutuo ye post school meme ko test tachiman senior high wow se me buano monko Ghana Education Service na mo twini Jonas di show se manko school test o dwan na me science test visual art for class many omu nyina na esua economics bom many omu nyina na esua maths bom tachiman senior high me for more than 3 years na me boarding school student for 1 year pe di aka nyina me to school me to fear me a day student enti me chini kronum minimba bia from Valley View University ababesi test akwa ko oil company ho nyina minim ho nyina efa nkurasa kwaso ko Amadia minim ho nyina minim ba bia o tachiman ena minim Kumasi ni minim se tachiman ni wadi nuro ututu obo na emmo Kumasi ni kura akụka chese waduro kura owiase a obi tutu obo a enye ya onyi ni because me amani gani ya pon school a school for ni bi di tuoba omo the best school mo na hihye omo because upon school na obekwa afum
akoku ansane obekọ akoku nkusie obekọ wura ma kotutuo Asante Region etuo obi hu kura se ehye ho school ma student na e report ama teacher ni ama police fo abefa wo school mu ho ba abuna afu ye ti school mu no etuo hihye boys no ho a ye nko kanche obi abiko e normal se unam tachima ya nopa obi tuo dan kon ho a odi kotokoko nu akona afuom ti de me chiro no unam tachima unam kwa ho a wo school no be hie emma etuo kurakura omo ko forest aba nti oba tutuo akura tutuo obi atutuo nti etuo da obi adam otachima ho nti Jimmy Kumasi nso ntesa Kumasi police ni nkwa de kura tuo Kumasi obi kura tuo kura na osuro onim se okoyi PSA pe ombe pai ne kronfo ba tachima obi betima kura tuo no gira police fu anim no otwama konafuom police ni stop ni misan say etuo no nya no wo he Tiria me cho no one difference in the same country now. Enti se uko kanto kwa no obi abo ref dem no ko fani tuo. Na oba na una unkura he no enye fair fight. Una uya Asantini na unkura he no Asantini na ma unkura he. Enye fair fight eti omu kokko Asantini no kwa. Wo uni ameche no. De enti omu di nro ni se omu ko forest ekoku muwa. Enti muwa no se wani aduro na aboa ne beku no nti ese odi aduro nti ona ma aboa ne hu no nti wayiresi aboa na chi no awere wa won sekan ana wato ne tuo nti omu didi tu aduro ena ebi wan so aboa na omu kuno no aboa ne so nti ba akugina na nipa 5 na obi atutuo no se be ya amema ni tu aduro a manafu etu a ebebo me amamawu we so ani tu aduro a we tu abebo no nti omu to ne topansam ne kire se we tu enti mebo me aboba no behwe agu ebo ye behwe agu but ebo aboa na obewu bi ko aboa ni aduro ni bi oni tu aduro enti se anoma we nyina bi ni Asante Region tachima ni timi bokofie one day 2000 kofie or the aso ena ebo Asantini ukase omo kofie 5 kura e dey ontimi oni sa stamina no onwo ye market a osori kodwom no akoto ade no abafie anwumre sana Asantini tie onya hardcore man nano na edini keke because osele ade oya market tachin mine and found where university abobo degree or that's so afuo what you say anopa bi osori ko afuom or your bank manager kura o tachima wa opo adwuma 3 a okona fuom Asantini oko adwuma na opo 2 kura obafi abeda oko ana opo 1 obafi abeda oni afuo bi am ko na ode ne namvo kotena diase abonkomo ana bia o store bia no akobi akoton na de ho. And there's 2 different people, even though say the same Ghana country back. And it's how the Ntoka Beshishe, Ube Jimmy na Asante Region ho. Namu yese mema na otumfu wane kwa. Omu amuba tutuo wa kwasideni nyina amso mfifiri brekum ene nkransa ho na eba biko mu nyina ya Asantefo bono ni no techima ni sa ya Asanteni obiko ni nua ni otumfu no. Ajiman badu nyamena menka nkyerɛ sɛ obi di ajiman a ɔyɛ Asantini odwan ajiman bia ya Asantini ajiman no ni full name ya de obi okoje oman no eyetwi enti ajiman badu no kyerɛ sɛ obi a ne ba etosu 10 enti ɛyɛ Asantefo na ne kɔ do nsaase wɔ ho enti ne afra mu nyina accounts enti so so hu odene se wo ya Asantini tikumasi a eye wu nua na ya bunoni no ono ene taa machima mo ye dene enti ukoka wu nua na ya bunoni no ntokwa a wo ye soft no no nya obi abio odwan enti Asantini ni nua ne bunoni omo ne team up eko ntokwa wi ni enti otumfo tetete no omo kontokwa without buno no omo nko eye buno mfante hwan no omo nyina afra ne ye fra omo accounts the accounts the biya book man now kanya the accounts omo nkase Kumasi people omo se the accounts ukuma pema beba chese bona hafu nyina eba we ba into the Jimmy illiterate sem ekwa Jimmy autumfo no omo the police guide no any soldier guide no me tonyame me ka kire wo na wo nam ho no obi an guide wo omo kuwa a foolish case
obeka me kan Akufo Addo to sere mo because magimi ayani de say we nyina because ntina na opiepia do ma hene onim nyansa chen asante hene wadi ase ni odi olikiliki ya Akufo Addo npa boni ni sa no ma we nyina na hye akire eti Akufo Addo no mpe wasem mpe wasantini asem nya sanka o ma ukrom hene ensresre sika enkusi hospital ti dia mecho no Akufo Addo mpe ukufuo ba ya no pasantefo asem enye emergency onyo anu ane kukurusi ho or repair konfanochi usi kuro from market Akufo Addo be wajama na kamfofo kuro mfimfin wajama na ka ho because on fam ho on pemasem magimini nti o yusu mo ne mo pe vote keke so enti magimini nti na munnim se Akufo Addo tam one ne ba omia ni na tam o mo yusu mo ne ma pe vote keke enti mesrawo sianyansa me mpese ntokwa besi tachimai mabusianfo guo classmate fo guo saa na me mpese ntokwa beko so kumase me ko tech me classmate fo bebregu kumase wo me saa ko Christ Apostolic University me ko computer science wo what you say me ko school kumase what you say me ko school bebregu kumase me ko ai coaching Kransa die me ko school bebrebe o Asante region enti most of Asante fo no bebre mabusuanfo ne me namfo me classmate fo no mo so ye good enti ade na Asante na tena wo ma nipa bonefo bi a kura Asante no kura mo nkan wo siedu kwasea udi ndi siedu ede ne kyese wo ya Asante ni enti siedu no ene obi a efre no ageman hwa na ya Asante ni siedu wo ye no de ni nti ade nti na wo be ya na ntokwa aba besi akanman mu o bias akanfo agye kama ade nti na wo tena odin na wo mpa adwuma bi mfa wabati nenye dan se obema ntokwa asi na afi wo da na adwo na ya mu hyehye se obi beba so na adwo beku Jimmy uti oman mu de na efese wo asomdwie yachi maifo yi anya agima badu na nim nyansa ana otimi control nipa and why they are no so sin me buafu meja munko munko to nsha Asantefo so nkoku omo a ombetimi afa fom aba omo mfro cow ombe fa fom because tachima ni timi fa fom 2 hours square fom ba every single day bicycle kra ompebi na Asantini betimi na 2 hours Asantini okọ ha ni ha ofru taxi okọ ha ni ha ofru taxi aya ko bi sa se tachima any power from or be quite casual from on until how many hours na echo Asantinity dada ba onye hardcore man oye dada ba tire kura tire on two bida tachima ni watutu me classmate na tuka dude wano otiminde ahaban keke yetu ahaban keke wodi yetu wodi bo ansori bi obewu enua keke otiminde yetu because de wurem sa no timinde eboba kura soja eti wuti sano ma we nyina okura beda diedi Asantini beda diedi Asantini kura nim se ahaban mienu we otimi kabom na de wo obi a obewu poison onim ni nyina because on na fuom on we fie ni ti mesraw what you say mesramo mo asumdue na ye wo no enye wo ho na ye nyina ye nwene ko abefa so a ye beto abapa na mampanyini obeba no be bia adwuma me ya ye ti se de ye ba America me beduru hai obi oti America hia ni bia on ye jimi no ajimi me a me beduru hai manya adwuma ya me wato me ame ni hawa me di abrochira dance yi a me twachire we ye ni heaven na mu ni glass nkoa na me twachire bridge so na me nam don't get me wrong paradise in the go on the greatest country on earth enti yempe adwumanya ne yebetimi anya sika ahwe yere ne yema eno ho hia sense yebeka akoka ntokwa na afi no wonama na wo yemu hihye wo ntimi nko ba bia na wo no ma nyina esai because utukwan ya usuro se ukowu ani kwasi ye create enemies ya ye ho as enemies
as you come together as one people near build your mind. Oh, any class here, a time for ya, Jimmy. Oh, because here at the end from history, Benina, Asantini, Niana Bruni. No, it's good. No, it's good. No, yeah, thank you. Oh, Niana Bruni. Aya Santefo na na kodo obo na hafo no mo ka ho. Sa na history ni ti o. Eti se wo ayi a abuna akwa hafo a na anu ya akofo ado selfish wakochem na ayi ahafo ne bunu ni nyina bomo. Akofo ado na akochem because wakwaji obi sika se obe ni minister. Enti waba na so creative region mo na so otimi yeden emo mu position no mu nya sika wia. Enti eno no nche se okohu ahafuni a wo ye otamfo nti koku no da bi eye obi selfish reason eno no dia bechem keke eye one people eye bona hafo titi nyina eno obi selfish osi da bi me Espania ko 16 na eze matimi a the ministers no create more ministers no se o man sika kwa enti eye ono no selfish reason ba mu ye nyina ya nipa baako na odi abechem enti tete no na abona hafo ni nyina ne asante ni nyina bomba ko ekuro baako omo ye from the accounts ko hebukum na kan enti omo nyina support asante hene enti se mu the division eba asebono ni bi apa asante ni asem bono ni bia nim se ni nuane asante ni me watachiman ye abonofo yi ye makwan ha omo nyina omo komampon omo kwa ha bi ko omo nana omampon on tachiman na amete no se fie na ametim kura fie wura no wan charge me rent da na hemfa kumase na wotia hemfa wan na be ma dan adam free kumase ebi ni ho metachima me ko me se me ko han dan fie wura ne se na school ni di adwuma na ye betenam free o ma me dan tenam free on fie wura no nyame hira na sefuo nyina metena dan free for 3 years di wie school man tua kobo light bay nyina ono ana na tua o se me school ni me ko adwuma and Tachima light bay no ante say kumasi a obi aye kronfo na wan Tachima light bay a obetua no 2 cities no kumasi obetua no 5 million anti Tachima no bibia easy ma omunyina ho life ni so easy opa se obeje achinya dwane free kumasi ko Tachima na dwane free kan ko Tachima na kumasi nyan na re asetena na ye different from Asante region. So, Asante region, Sikana or the better plot 5 billion, 3 billion, 2 billion. Says Cano or the Cobuna halfwa. Who got top plot free and I be 100 million, 50 million. Now, all this scanning nurse dying. Into on what you want to stress our woman Kumas and cry been in so. So, me quote touching my school fees and Amitia. Now me meet your school fees 20 cities. Na me Kumasi the same school na Kumasi no mutia 1.5 million. Na me meet 20 cities. Oko Tachima fro kosoro kra ko mahama mukromu northern region okra no bi entia school fees. Omuko secondary school ni free dada. Ansa na free education ba no. Omu ntia hwe, omu go school ni free. Enti se asetena wo na mu Kumasi a wo fie wure tu pressure da so ene nkan no ebi ni sa ha ni nyina ebi ni bunu afo ofri na fo ma ba ode ne ba yira ba ni tuo da ne kon wa ku ni wansane no obewi ni be na otwe miensa na bunu afo so yenum light rough because omu yusu ECG omu yusu VR voter river one authority until light ni gina so forever won enti a hon be different like if you are meeting ni nyina na fie ni nyina fie wura ni tua light be 2 cities pe fie ni nyina na me ba Kumasi ya makwan na me ba fie a bantima ni tua light be 25 million na me ka kire fie wura no kura Tachima na onyini won wade fie wura ni se ada Kumasi mu fie no mu onikani kasiwa na me se da bi Kumasi mu wia ya kunya won enti bibia e different enti mesramo munya isa na moaye oba America dia United ekuro ne fe mam twanchiro na he glass nkwa paradise on earth bridge na one nice one beautiful so oba America obi otane yonku bia e bibini nkwa na tane yonku bibini
enti abrofo ni nyina united ayifo Asia fo wa omo se China fo ni Japan fo ni omo so nyina united ti omo nyina yeye na bibini nko abre because bibini bi atane yonko bibini so enti bibini bia ebre bibini bia report ni yonko say ye report no na me ka cho say car na nam bridge no train na mu bibia na bridge no unse bibia na mu bridge na sinsen wiem no enti e connected from Brooklyn to Manhattan and me ba me business meeting bi wo Brooklyn. Obi say they don't know that all the fearless hunters are no bro. Obi to Kumasi kronim say I nipa da sani sori ahomache eko wurem koda 1 month ekumwa eba fiu oni nyina asantini nim oni nyina asantini nim oti Kumasi onim say nipa timi da wura mani yeye onim say tachiman fo ma ya akura edi tuo bo omkon ho eko enwa na omko da ewuram ko chenwa edi nwa ne ba fie omko no mako da wuram no mukumwa ade omo ba fie ama ba sia o enti asantini sa no mani nyina onim oyedada ba asantini ti se broni onim onko afo mu nya hwe ne de ne different broni kura tough si asantini santini e soft enti se wo sie du no wan fa kwase ampe o ba bia ntena o jimi wanya ni jimi metimi asete na apo ama boys bi osizongo achina bono am wasua nyansa Jimmy uko fan tokwa kese we aba ntokwa ne ba be fra because asabuno ni no won ntie ni so enti ni kuro mi hene be bodawuro omo no bodawuro enti se kumasi ni ono asanti ni onim dawuro kuro ni ma ne kuro omo no bono ni no ntie ni so ntie hwe enti ye wodawuro a omo bo e wo kuro no mti dawuro ne kire se wo hene ne be kasa enti ohene chiame ne be bodawuro asema ohene ne epese kromu of 40 nyina ombodawuro ken sa no mani nyina Kumasi bi ni ho meme Kumasi matena of for be 25 years man tese obi bodawuro da me da me call ai bona half o mu bodawuro nkura me kura na me wa me se die na kosi no se ha de sa no mo ye nti ombo be yeren ombe man announcement ti obia no obia edin TV no obia dum ni bibia no atena so no ati announcement no ti di ohene ne kase mo nkoye no obia koye enti ebia Saturday we ye bai ye nyina obia nkwa afum obia pia babo ntiam ya be pragatem enti ohene na ma statement no wa open no wa ye be ma no akwa afum ni are obia nko obia betena fie enti om nyina atena fie no mo asore no makwa communal labor omu ko prapra kuro no nyina sa no ma we nyina bi ni Asante region what as e bi ni ho enti bibia e different enti ohene no ko bodawuro say okay ye ko ekon Asante man mu a obia anya fe na obi betie say ni kuro mhene no asema a o ka no enikwa odibem ana odifo wo de ohene ne ka no mu nyina ekoye wo hu de omu de ne tie no sana buna afo ni ayi ntina me da do ma hene ase no say when ka se buna afo because do ma hene na hwe buna afo ahemfo ni nyina so won na the president the all kana buna afo ohene bi ya including birikum hene including tachima hene including nkransa hene including yaji hene including obi a sampa hene obi a de do ma hene ne kana obi ekoye wahun because etsi Asante hene the all kana Asante fo ahemfo ni nyina ekoye enti se oka se okay dia ekowie no me ye nyina ye kokon wo Asante man na Asante fo na aba no ye nkohyi om ne yenko tututu nku om a enka police ni me na akoblemu no enka police ni me ye wetena radio so adi Asante odi do man hina tem wa kumi ni pa na wie dia na aba no won enu ntina meka se wo ya ade pa so ma Asante fo no ko jimi obrekum a wanka hwe na me catch us every 1 minute bia ambulance na mu enti mesira mu munya jimi no na mfaso ni jimi so munya jimi no na mfaso ni jimi so woti wona ankasa Asante hene ni ba o chele wasia woti wa 1 billion crowd bi do account
a wo ko kanto kwanti e ka se mo bi ampia ba da didi wo be da e ka se curfew aba obi an na fie mo obi an sori mpie bio because pia abunofo ne bekum bunu ni nso pia asantefo ne bekum enti obi ya curfew ye de atomo so a mo be da survive okuro num curfew na so kura abra boti sen curfew and now so abra boti sen ama jimi a yete wa mo be me yani ab concentrate a ye ni NDC ni MPP fo nkwasiafo we ya deal no na ya hese o man no mbe ye ni ye kakra no na yete wo no mu wia ya no patu anwumira akofo ado kwase ba o de yila bia wia yesika nyina won na mo be me ya concentrate se sika wa wia no no de akọ de ayedan a wontimi nya konfa no chi hospital no amba me ani abre wo yale ya wo ko unya hospital mpaso na mo be me ani abre na ya pe leader obeboa ye no udi chimi a unua na ono no onka wonye wo hwe no wo si me ko baabi oye be ma wo nhia me na me ne nwu wo ya boa entitachi mai fo mo sumusua nyansa te se domafo nkwasiafo asantini timi di domahina tem anopa wi anwumre adentina domafo anko bura asantefo no omo hu se omu nua ne omu di omatem e normal ntimi sraw next time asantini di watema menko eden enko atake no janu no ni watema e normal asantini wajimi utunufo a wonfa ana anya mo nko anom de yemo omu di nkran ni atem omu se nkranfo ye moa omu di antafo atem anopetu anwumre mahama anopa tu anwumre mu di na tema na nyame ncha de akofo ado akofetani abrem ntesi amu akoma no atum mahama etani aboa mahama yesei enso mahama akofo ado eda ontimi na abra a omo ni din because normal mahama ne ye na akofo ado na ntimi anya kwota won eti tani ni miyansa chen akofo ado no bam ntesi awafere we waste 8 years mfaso amaso madru baby a me be me business meeting ntimi ye na me mosia na me kono na me ka kire otumfo se be ma won se u betu kwaya ko baby a ma asantini bia emme yedan emme sofo nsinanim emme threat kuro na me o koso no na eba sa eye serious endangerment na omo pede ama onu nkrofo no ene asantini wu yanko wu free won entime sramo baas na omo to no nipa na okoktra social media ko rane na no boba ni bia nka no eye innocent asantefo na ko prepra kwa innocent asantefo na prepra kwa enti be ma speech say anya asantini nko na agimi enti ye ko ba bia ma o mema speech metrete say wa ye be ma hia ye kwam mu yesa nipa bonfo be attack makum kwa won ene wana muko blemu no ena no mu shatale yelo mu shatale kokko kwasia unim nipa ni di unim no bia otutu na kunwa wa kun free enti mu ko baabi a mo mompa yesi nyame mfa mu nkodura sumdwe no mfa emra sumdwem simple enya fe na obejimi uotu ofi a obisu obi oni fie enti u be kire se time se meduru krom enti ye be ma pie bra time no enso ye no mbehia okwama adiwawu won wu asante hene de odi sojaфо ni police na nam obi o Ghana ho bi asuro sojaфо ni police enti o ma but wo twama wie no nkura na wani wabusiamfo na aka chire na omsumba ase no omo na omo life abe risk won di adenete no ena wontimi nsuma sojaфо e wo Ghana o so omo ngade asante ni bia o wi ase dabi enti ka chire omo se omo nya ichimi no because kukuru na nya ya akeka nso nyai ena tachi my form sumu nyankwa siade no ma jime dodo do ma hene awa no petu anwumre asantefo di na tem what is omu di akonfia me ya watem sa adenti no adomafo enka so omu kobo asantefo asantini di do ma hene atem otimi ko gina do ma kuro mfimfi market center di do ma hene atem do ma fo ayedi adan mu ntimi sua mu nuanom do ma fo no